Okej, da će se ljudi kasnije cigarmutati svoje single player, hvala. Sutrinku mile, dobro šansica. Hvala, ja. I sad imamo emisiju. Na samom početku bukvalno igrice. I ajmo sa Marom. Idemo u kolci da imamo. Evo ima, ali ćemo ovaj. Oni se više sviđaju, ali ćemo njega. Dolazi Omar. I ajmo. Znači, ja imamo kupljeni slab komp. Kao prošli se ključi, znači imam svi komp. I malo da se ne smanjim malo grafiku. Nešto mi se ne I sad idemo, pratimo ovu žutinu. Nešto pričaju, pa nekako naravno novca, neko ne šta. I priču nešto. Kakav drift i neki video. Fuck. Ja, brate, kako ja nemam pojma da vozim tako. Sve ga vozim mora da velim. Onda sad lijevo. Idemo pravo desno. To je ovdje, da. Jeste. Idemo ovdje, stavljamo. Neće mi dođe. A evo ga. Ali znam kako sam skapno ispričan ovdje. Moram se ja namestiti vidio kako se nešto ne spis. Je pijan, vidi da idem mrtav pijan, da ga gledam. Sam ga cepio. Pijan čovjek, vidi koji su vremeni. Ovo je neki ne znam što predrajem, sam ne da šati. Kaže nešto kao imamo pizbio. Što mačka? Jeste, jedna mačka. Takva strivica da ti ima u život, po prvi put. U GTA. Ajde vidimo ovaj. Mislim da ovaj pravi. Što sam igrao ovo na PlayStation 3. Koji su iza nas bre? Onda fuck je čudo uđe. Da si bio posijao ljudi. Ja ovako što da ih uzmem. Ovaj igra pustno igra više. Vidi, daj život. Ej! Znate li? Ima neko staraji čovjek, je. Recimo, ajde prilazim pravoniciju. Mi je barem lakše, kao da igram, kao da igram GTA, kao da igram neku totalno drugu igru. Dobre, kako je totalno. Konzolama, meni je mnogo retardirano, mnogo teško je. I svi tu zagledaš. Muda, op. Opet sam bulju. Nigga. Gore. To je to, ne bih još crveni mako se pojavlja. Još jedan, nešto veliko. Dobro, to se ovre. Pijani je bilo vezi. Šta je to zakon ovdje? Nije neki zakon. Skinuli život. Pao je. Drugi da vraću se ovo, trči. Recimo trećem licu, pošto sam se ovaj odbavio ako treći. To je bio moj miš ovdje u Prilepe. Evo.
Ajde bre, požuri. What the fuck? Koji bug je bot? Što se desilo? Pojavi se ispred auta, what the fuck? Prvi bug. Jebimo malo brzo. Brzo. Evo, da stignemo i završavam epizodu. Čuti bre mama, još. Daži ti bre jebalo džikama. Ajde bre, to sporo auto ko kuži. Evo se usporo. Imamo ga ljudi. Jebote piča, bolje su me. Inače ljudi, ajde rešavam ovdje. To je to što su kupa, vidimo se u sljedećem. Ćao, odjemo se razum.